ibintu bigera ku 10 by'ingenzi ukwiye kumenya ku rukingo rushya rwa sida. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS mu mpine y'igifaransa rivuga ko buri cyumweru abakobwa b'abangavu n'abagore bakiri bato bagera ku 4,000 bandura agakoko gatera sida ku isi, aho abasaga 60% muri bo baba bakomoka muri Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara. Muri aka karere abagore bakiri bato nibo bari mu kaga cyane kubera ubusumbane bushingiye ku mitegekere y'imibereho, imbogamizi mu kubona serivisi z'ubuvuzi n'ibyago bifitanye isano n'imiterere y'umubiri wabo. Nubwo uburyo busanzwe bwo kwirinda VIH sida bwa PrEP bwitwa pre-exposure prophylaxis, bivuze muri mvugo za kiganga, bwagaragaje ko bukora neza, benshi mu rubyiruko bibagora gukurikiza amabwiriza buri munsi. Ubu rero hari urundi rukingo rushya rutangwa inshuro 2 mu mwaka ruzwi nka lenacapavir, rushobora gutanga igisubizo kirambye kandi cyoroshye gukurikiza. Ubushakashatsi bukomeye ku mikorere y'uru rukingo bwatangajwe kuwa 17 Nyakanga 2025 mu nama mpuzamahanga yiga kuri sida IAS Conference on HIV Science. Inama yabereye hano iwacu Kigali mu Rwanda, mubyibuka. Reka rero twirebere ku bintu 10 by'ingenzi ukwiriye kumenya kuri lenacapavir, rwa rukingo rwa sida. Icyambere rutangwa inshuro 2 gusa mu mwaka. Lenacapavir ni urukingo rushya rwa sida rutangwa inshuro 1 mu mezi 6. Uru rukingo rugenewe abantu bari mu byago byo kwandura VIH, rukanatanga amahirwe yo kurushaho gukurikiza gahunda yo kwirinda, ugereranyije na PrEP isaba gufata ibinini buri munsi. Ikindi cya kabiri, nta wanduye mu bagore bakiri bato barukoresheje. Ni mu bushakashatsi bwo ku rwego rwa 3 bwiswe Purpose 1 bwakorewe muri Afurika y'Epfo na Uganda, bwitabiriwe n'abasaga 5,300. Benshi muri bo bari abakobwa n'abagore bafite imyaka hagati ya 16 na 25. Muri abo bose bahawe lenacapavir, nta n'umwe wanduye VIH. Ikindi, biroroshye kurufata ntihagire n'ubimenya. Abitabiriye ubushakashatsi bavuze ko bahisemo urushinge aho guhora bafata ibinini buri munsi kuko biborohera kubihisha imiryango n'abakunzi babo. Nawe nyumvire. Ikindi, n'abagore batwite bagize uruhare muri ubu bushakashatsi. Abagore basaga 500 batwite na bonsa nabo bari mu byiciro by'ubushakashatsi. Ibi byatumye abashakashatsi basuzuma niba urugingo rufite umutekano, uru rukingo mu mbabare rufite umutekano no mu gihe cy'ububyeyi. Dr. Lillian Brown wa Gilead Sciences yagize ati kwirinda sida mu bagore batwite cyangwa se bonsa ni ingenzi cyane, kandi lenacapavir yagaragaje umutekano. Uru rukingo rero ngo rwanagaragaje umutekano mu yandi matsinda. N'ubushakashatsi bwa Purpose 2 bwakorewe muri Amerika y'Epfo, Afurika y'Epfo na Amerika, bwitabiriwe n'ababana bahuje ibitsina, abagore bafite igitsina gabo, abandi baba transgender, n'abandi bafite imyirondoro itandukanye. Lenacapavir yerekanye ko yizewe. Ingaruka zoroheje rero. Uru rukingo rugaragaza ingaruka nke cyane zakunze kugaragara, ngo n'uburibwe cyangwa se kubyimbaho urushinge rwatewe, nta ngaruka zikomeye zigeze ziboneka. Ikindi wamenya nuko uru rukingo rudakoreshwa na bose. Abantu bafata imiti ya virusi y'igituntu TB irimo rifampicine ntibashobora gukoresha lenacapavir. Ikindi ugomba kumenya nuko ngo ari izindi nkingo ziri mu nzira
abashakashatsi bari gutegura izindi nkingo zikomatanya na lenacapavir n'indi miti nka Astrattravir zizajya zitangwa buri mezi ane. Ibi bizatangwa amahitamo menshi kandi byorohereze benshi mu buryo bw'imibereho yabo. Ikindi ugomba kumenya nuko ubushakashatsi bwitabiriwe n'abaturage. Iyi gahunda yakozwe habayeho ubufatanye bukomeye n'urubyiruko, abaganga n'abahagarariye abaturage bo mu duce twakorewemo ubushakashatsi. Ngibi rero nabyo ngo byatumye abaturage bagira icyizere bizamura umubare wabemeye kwitabira ubushakashatsi. Ikindi cya 10 nacyo cya nyuma igikorwa cyo gukwirakwiza urukingo murabizi ko cyanatangiye. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryamaze gutangaza ko lenacapavir igiye kujya yifashishwa mu kwirinda VIH/SIDA. Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko nubwo urukingo rwa sida nyirizina rutaraboneka, lenacapavir ari intambwe ikomeye. Kompanyi ya Gilead Sciences ikora iyi miti yavuze ko izafasha mu kuyigeza ku bantu bose ndetse ikanafasha mu kuyitunganya mu buryo rusange. Ibi rero biteganijwe ko lenacapavir izatangira gutangwa muri gahunda za leta muri Afurika y'Epfo na Uganda. Hano iwacu mu Rwanda ruzagera bitarenze nk'uko inzego z'ubuzima zabitangaje, bitarenze mu mpera za 2025. Ngaya nguko turacyari kumwe ni Gutamani Guta ni Sango Star.